Coba gula tanya ke ring tampuru bere beda ring tampuru bere jelakin si tak toman atau karbon bini na banyak mun banyak tau sah banyak le setong saus por beda ring laki tampuru bere si tak toman atau karbon bini kebele kaguda ban poy kompoy kaguru pola beda ring bini tampuru bere si tak toman atau karbon laki na enggak iya enggak werwe ni mor. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lahuma fi umrihima wa barik lahuma fi ilmihima wa barik lahuma fi rizqihima warzuqhuma ya Allah auladan salihina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Sateja para kiai, para guru, para masyayikh kong langkong ajunan semulja Al-Mukarram Kiai Haji Baihaqi Bustami tukan ajunan semulja Al-Mukarram Kiai Haji Imam Junaidi tak ketinggalan tukan ajunan semulja Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Imam sarengan ajunan semulja Al-Mukarram Kiai Muslih Abdul Qasim sareng sateja para kiai selain sateja para guru selain sateja para asatidah kong langkong semulja Al-Mukarram Ustadz Nawis sareng sateja para asatidah selain para sepo tokoh masyarakat kasatejana sebeten kaula hormati torbeten kaula taati jajaran pemerintah kong langkong Bapak Kepala Desa Tampru Bere sareng sateja jajaran epon sebeten kaula hormati sahibul hajah sahibul fadilah semulja taretan orang sepo Bapak Mathari sareng Ibu Hamidah sareng taretan Hasin sareng Susi Susanti duken taretan Hasan sareng Susan Alifah Fitriah duken Keteng sareng Juria sareng sateja keluarga besar kadito samuga sateja amal bekusah eterema ben ikel tekel sareng Gusti Allah sateja amal cubaan samuga kenging ngapa-ngaporana Gusti Allah itu tiaki orang sesalamet ontong pecerah sukses tor teka hajat mulai dari dunia sampai ke alam akhirat mulai dari aben sampai ke poto-potona kong langkong anak sedua sesalamet perkawinna pernikahanna isaat malam samaken kadinto samuga sareng Gusti Allah itu tiaki pasangan sesampurna sakinah penuh mawaddah warahmah ben iparingna rizki keturunan sesoleh ben sesolihah amin Allahumma amin. Sebeten kaula hormati hadirin hadirat kaum pengajian samuga akipangkinatan kula ben para ajunan Bapak Ibu imalam samaken along polong aten kula ben para ajunan imalam samaken silaturrahminaten kula ben para ajunan isaat malam samaken samuga itu tiaki setong papangkian sekaridai sareng Gusti Allah
sehingga teti setong tante along polong aten kula ben para ajunan sampai ku laku kasuarkeun Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Sepeten kaula hormati tanteretan kaum pangajian samangken tuan rumah engki kadintoh Bapak Madhari sareng sekeluarga ika dinto saya sebut ki puru kadinto ngunceng para ulama, ngunceng para kiai, ngunceng para asatid makompol ten kulaban para ajunan sampai madateng tatarop, madateng kuadi, bahkan akabai panggung sedemikian indah rupanya, madateng syutingan pana paparlona mecek raja na parlon Bapak Madhari sekeluarga saya sampai makompol ten kulaban para ajunan Bapak Epu parlona Bapak Madhari sekeluarga, parlona tuan rumah sekeluarga, sesampai ngunceng para kiai, madateng ten kulaban para ajunan, sampai nyewa lajar ben satejenak ento, istona parlona tak banyak, berempa parlona, setong cuma parlona tak lebih di setong mak. Iki non. Sesampai asekorse acen cecen agung panggung aku wadi kiai nyunceng kapi ustad nyunceng setong parlon tak lebih dari setong. Panapa parlon sobung pole kecuali cuma anyun barokah doana para ajunan sateje doa panapa jika dinto manteren anak sedua kento tak cuma tetia keluarga itam berubah manolo tak cuma tetia laki bini ialam matura mulolo bahkan tak cuma tetia pasangan ialam tunya mololoh kalaben barokah doana para ajunan kong langkong doana para kiai anak sedua kento tetih keluarga tetih pasangan tetih laki bini sampai ku laku kasuwarkeun Gusti Allah. Amin Allahumma. Mecek sengkan sing ngucap amin sampian mak mun mintar ke pengajian mun mati ya. Amin Allahumma amin Allahumma. Apana apa mi parlo doa kisah kain to orang laki bini kain to mak pasti rasa laki oh si Hasin kain to ini si laki si bini pasti lah pusai pasti lah Susi Susanti jangan ada apa bener kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Hasin selaki tangki sebini Susi Susanti alhamdulillah. Karena panapa mak bu mi parlo iduaki tepak orang alaki bini kayak itu karena terus terang sedua kayak itu idalem satu aja napita idalem satu aja tak pada ikinon bapaan ben embun lain orang tuana lain Hasin ben Susi Susanti tak pada Hasin orang laki Susi Susanti orang bi mulai dari jenis laki ben bini lah tak pada potongan lah tak pada sampai ke akal kayak itu tak pada pikiran tak pada ingkinon Apollo ngah si Apollo ngah beni karo sehari dua hari beni seminggu dua minggu beni sebulan dua bulan beni setahun dua tahun tapi ika Apollo ngah pangarep sampai ku laku ke alam akhirat bener pemutan itu si Apollo nga tak pada laki iben bini samangken ampun tak usah laki iben bini ngalak ring laki dua satretanan kakak ben ale tongkel epak tongkel lembu taretan asli bapan setong embun setong satretanan kakak ben ale laki pada laki wa imma bini pada bini papolong idalem selama 6 bulan selama 6 bulan make laki pada laki satretan tongkel epak tongkel lembu tak kira pada mulolo pendapat sama bener mutan panapa boleh laki ben bini Apollo ngasang jeng lanceng nah mas teh idalem keluarga gitu beda perbedaan pendapat alhamdulillah. Coba gula tanya ke ring tampuru bere beda ring tampuru bere kayak laki si tak toman atau karben bini nah banyak mun banyak tau usah banyak lek setong saos kor beda ring laki tampuru bere si tak toman atau karben bini kebele kaguda ban poy kompoy kaburu pola beda ring bini tampuru bere si tak toman atau karben lagi nah enggak iya enggak weroe nimor. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas teh beda perbedaan pendapat mas teh beda kata padaan pendapat ingkinon cuma nak kanak si dua Hasin sareng Susanti sehingga beda perbedaan pendapat sehingga beda tokar di dalam rumah tangga manteren tetia kar tokar koceng
amin kuma maka lagi dengerin merasa ra gelu ini badai jan tak tahu mantereun teu dia karto kar koceng amin Allahumma atokar acakar sare ngosar boleh alhamdulillah arten make beda perbedaan pendapat make beda tokar mantereun teu dia tokar mantereun beda mate dia tukar beda pendapat siteti palapanah dalam rumah tangga amin Allahumma amin kaito saya pertama anyu onak doa na para ajunan seteja doa kangkui sakinah mawaddah warahmatunya akhirat. Pasien nomor 2 doana pana pasien esoon tuan duma engki kento kalaben barokah doana para ajunan sateja manteren taretan hasin sareng Susi Susanti kento paring rezeki keturunan sebanyak kalaben catatan keturunan sesoleh ben sesoleha laki teti orang sesoleh mun bini teti orang sesoleha amin Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Deh, mana bilang punah lakarlah saya nih Pak kinon bolan gula abidatu tambur berek to dusta aja genteng bolan. Ring tambur berek teng genteng kapi ya besaki mulai gila kubede teka setong sebenten aja ingat sar kaje kapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sesa terusah dan gula mator, senga hasin, senga Susi Susanti, sampian dek budi samaken senga pasajen ngas teteh. Apa bolan orang tuana sampian hasin orang tuana sampian samangken Susi Susanti atambe kinon lambe orang tuana hasin 2 pasera bapan tibi ben orang sepo binin tibi orang tuana Susi Susanti lambe 2 pasera bapan tibi ben orang sepo binin tibi tapi tak langkong ken hasin iakat bila iakat bila panikah beri mata nanyar pancon tos aring tamburu bere sehingga asin mulai sama sampian iakat sareng kiai wa imma bi pangolo yun tu tananga sampian nerema qabil tuh nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkuri wa raditu bih ken kak dintojukeun teng tuanah sama yang sampian sedua atambe berempah si asal 2 samangken atambe pak empat paseran si asal cuma bapak ben orang sepo binin tibi samangken atambe matuah sedu wa arten orang tuanah hasin teti orang tuanah Susi Susanti orang tuanah Susi teti orang tuanah hasin senga Susi Susanti cek sampai en malainan matuah ben reng tuah cek sampai en malainan reng tuah ben matuah apa reng tuah ben matuah kayak itu persis tidak beda nama ingkinon telok reng tuah kayak itu setelok kayak itu sama sekali tak oleh bengalih sama sekali tak oleh cangkolangi paseran setelok pertama orang sing lahiraki gula ben sampian bapak ben embunten gula ben para ajunan nomor 2 orang sekabinaanan biten gula ben para ajunan engki kayak itu matuana ten gula ben para ajunan nomor 3 orang sing ngajari ilmu deten gula ben para ajunan alias guru naten gula ben para ajunan setelok kadin toh sama sekali tak oleh sakit setelok sama sekali tak oleh cangko langi benih bengaleh mun setelok isake setelok ibengaleh setelok icangko langi cangkolang ka setelok bengal ka setelok maki setelok kadang nerema Allah setak nerema naudzubillah tsumma naudzubillah sebab matua bendeng tua kayak itu sampai ke aturan Allah tidak bida nama engki tidak bida nabu mun hasin andi udu asalaman kareng tua binin tak betal uduun hasin andi udu asalaman kamat tua binin tak betal uduun
mun susi andi udu asalaman kamat karing tualaken tak betal udun susi andi udu asalaman kamat tualaken pada tak betal udu alhamdulillah arten muncang kolang kamat tuah pada bencang kolang kau reng tua ti bi bengal kamat tuah pada bencang kolang kau reng tua ti Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Dan teritan kaum pengajian apa-apa dan gula cek ngarpah kangkui ngaste karing sepo ya hasin ben susi khususnya iki karena saya selamatin mangkenteng iki mak iya umum maten kula ben para ajunan selawat wa banika mak teh non apa polan kadintoh beda debunan nabi birru abaakum tabirrukum abnaukum karena sedua panika kan bekal andi anak foto insyaallah teh iki hasin ulalan di anak iki siapa saja on di kompoi kita di anak iki kan si dua panika pakun aga bayana teh gimana todus tak todus ngaku tak ngaku pakun aga bayana teh gino aga baya pakun aga bay tidak aku tergantung kudrat iradat ebon Gusti Allah keng manderen pada dia kalau jadi anak sesoleh ben sesoleha amin ken gula toron apa imam tak nyaman panika mak teki kelu mak Allahumma sholli ala Muhammad. Tandretan kaum pengajian karena sedua panikah bekal andi anak bekal andi keturunan cepon rasul birru abaakum tabirrukum abnaukum agabaya kabagusan tibin kapi dek ka orang tuana tibin kapi baen mun la agabay kabagusan tebun kanjing nabi ka orang tuana tibin kapi panapa jaminna dari Nabi Muhammad tabirrukum abnaukum maka anaan ben potona ben katoron enak ben bekal agabay kabagusan kamben kapi amin wama ya Allah orang apa yang dinar itu aki pakro cengeng nggak cekocek amin Allahumma amin Allahumma amin dosa pertama pas seterusah paling bidabit panikama dan gue lagi ngalia karocing temor kemarin mak pas seterusah dan gula motor senga asin senga susi manusah kaintoh tada si sampurna thank you mak manusah tada si sampurna thank you bu pagentengin manusana mas teh beda kakorangan para tinin manusana mas teh beda kakorangan kan beda cawa-cawa tampru bere genteng mun gentengah luwes mun kaluwesah gege mun kagegeen keng sayang setong harapa elong ajar pak beda ada racin mun karatinah koneng langsep mun koleen manis mun pamisemah Senin Kemis mun melak medemah keng sayang setong arapa tinggal jalan gedek beda ada pasampur naik manusan pagentengi manusan mas teh beda kakorangan pasampur naik manusan para tini manusan mas teh beda kakorangan nah jadi hasin sehingga susi beda debuna Gusti Allah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun cak maturan cak tamprubeun cak ring kesah cak pandeen panapa ring bini pangang kuya ring lake pangang kuya orang ni susi pangang kuya hasin pangang kuya susi panapa angkui kento top dari aurat top dari katodusen top dari rahasia ya karena manusia tadi sampurna sehingga susi susanti sebagai pangangkui hasin mun hasin andi kakorangan hasin andi kata sampurnaan hasin andi rahasia bahkan hasin andi katodusen sebagai angkui hasin kalampiin susi calanain susi sarongin susi totopen cer kaureng lain sapelike karena hasin pangangkuya susi mun susi andi katodusen susi andi kakorangan susi andi kata sampurnaan bahkan susi andi rahasia jilbaben hasin
miksiin hasin toto pen cer kau reng lah. Itu parlo da angkui apa polan mun selake bagus make sebini norok bagus mun sebini bagus make selake norok bagus tapi sapelike mun selake coba make sebini norok coba mun sebini coba make mun selake coba make sebini norok coba materi paring selamat amin Allahumma amin Allahumma amin. Dan teritan kaum pengajian ia cai pon sekilek ma kong langkong mantan laju ta iki ma jaring mantan kaento bederkan lah bertingkatan nama mantan kaento dan kula ben para ajunan mun ki mantan anyar iben dingaki ben orang alajer e tengah tase kengki bedai bengkir ma engki mun ki mantan anyar pada ben alajer numpak parao itase kengki nengai bengkir angin ki serkeleseran umbe ki tak pati raja tengki non seneng sebeda alhamdulillah keng mun la mantan laju kong langkong mantan deplok ingat gula ban sampian ma non anak ampun telo kotang la tidak sedeng isa ngabebe kotang ngalir cet ka di atas kita bengaki ke atas pas cet ka di bebe ting teku pas persis bentar bilu ngarindu thank non la tua thank non Allahumma sholli ala Muhammad mun la deplok ingat gula ben sampian mah persis ben orang alajer la depak ka tengah tase kadipan apa ombe la ingat Roma la ingat gunung angin tanggimung la olak tahun saling pejeredet nengkinon le waktu naga adin to cermuci kutu benter mun kompak cermuci nyan setong kabere nyan setong katemur nyan setong kadeje nyan setong kalawa insyaallah parau selamat sampai depak kapengkir tasek pedeje alhamdulillah keng mun iwaktona angin tepan tanggimung ombek tepan raja parau ampun letak temu karona cermuci tak kompak nyan setong kalawa nyan setong kadeje nyan setong kabere nyan setong katemura mun tak pecire iwaktona ka dinto parau pecah ting parau pecah tompes kapi ben pang panompang atade saka naudzubillah summa naudzubillah mangkan tak langkung hasin tak langkong susi sampian papenter langalae si susi papenter langalae si hasin papenter langalae mun posisi pakun ar-rijalu qawamun 'alan nisa reng lake pemimpin nak orang bini keng reng lake tak kelero mun langalae tengginon arten saling langalae mun bibir hasin tepan macocong ada tapet bibir susi ke dalam mun bibir susi tepan macocong ka ada tapet bibir hasin ka dalam selamat tak selamat aman tak aman alhamdulillah keng mun sepelik ke bibir hasin macocong ka ada bibir susi juga macocong ka ada pahinga apa potongan lagi tengkinon aren mandaran tetia keluarga sepenuh pengertian sehingga tetia keluarga sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin Allahumma amin. Dan teretan kaum pengajian terakhir dan gula mesen dek hasin sareng susi sehingga hasin sehingga susi sampian kotu saling jaga kong langkong idel masalah ibadah ibadah kong langkong idel masalah ibadah solat selema waktu toh mun hasin keran tapa beseh i dalam salatah cegei susi mun susi keran tapa beseh i dalam masalah salatah cegei hasin kong langkong mun bisa cek beng tobeng asolat berjemaah mun sebini mari ngala udu selake nante soro ngala udu mun selake mari ngala udu sebini nante soro ngala udu alhamdulillah koran sabanika bu biasana talakong orang laki gula ngalai garing bini keluar ki sekecil ki polan terus terang bu iki ring bini kaento sebanyak katinggalan ide lemas ala solat bila saya sekut katinggalan ide lemas ala solat ring bini kaento iwaktona som osom oncengan beda tade jangan aleng ring bini banyak si ating ke laki solat
kong langkong idel masalah osom oncengan apa napa reng bini mi sampai atinggal salat kadang polana setong masalah nah takok bedek benli penrosak bener montan bener montan toribu bi gula sampian ibrina solusi sampian masalah bedek alipen ajalak tak kele rebu lakar mulai siti hawa reng bini ka ditok lakar boleh guna aten iki bu keng bede tak lebu rebu sampian aten tenah kadang aten tenah tak belik mun aten tenah mun intar ke pasar si aten mun intar kauncengan mun intar kauncengan akacah kadang tidak bela kacan salik balik bener muntan mun kaunceng nah keng sayang 1000 sayang ya Allah ting teh dunga ban selake kalampi pada porna wase yang kuy setelo minggu tak sasa ya Allah ke kalau tak bungkar lo ngaselake bener muntan taribu bigula sampian ibadah iki non sampian bu kempang mun sampian kauncengan kangkui alaksanaki salat bedek tero tak rosakah lipen tero tak rosakah celak tero tak beretah iki non sebelum berangkat bu sampian atenten dimi angka mundut uduk dimin sebelum berangkat sebelum atenten sebelum bede ngalak uduk gelu sampian mari ngalak uduk la resmi sampian udun buru sampian ada bede buru sampian alak jelak buru sampian apen lipen ampun sabek jilbab sampian pakoh make sapolo pakoh yang bini boleh samangken banyak panapa nak banyak jurum pentol lah mun tak percaya teku motor bu neng kasoran karo banyak ibu combudaki jerum pentol mi banyak jerum pentol lah mari akaca Roma kan motor ki bekak tak akaca boleh ya Allah disi sampian bu sebelum berangkat ngalak uduk dimin mari ngalak uduk ada beda apen lipen alak celak mari alak celak sampian buru sampian berangkat mun sampian apolong etas motor ben selake mesen ka selake kak cek nyeting kang kok engko depan andi uduk depak ka waktu sampian tengah jalan waktu napar lo atau depak ka tengah jalan sampian kare loncak di motor toron di motor asolat alhamdulillah ya punten ki ya cereng takok ki ya kadang mak kadang-kadang tinggal ngalak wudu pas tabrek mak iki non takok tindak pak kaunce kan orang macayat kursi kapi mi macayat kursi kasih kok panako Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad sehingga susi sehingga hasin kong langkung dalam salat selama waktu saling jaga montoro jember udin mulai dari dunia sampai ke alam akhirat terus sampurna udin mulai dari dunia sampai ke alam akhirat sehingga salat selama waktu cek tinggal lagi apa-apa kain toh pang agama alhamdulillah tan kaum pengajian dan gula tak bisa nerosaki pamator tinggal makai cek sekejap sepenting mun bedah bener mantaran barokah ben manfaatah amin Allahumma mun bedah kelerona bedah salana ya nyona pangapora mantaran taberenga ben pangaporana Allah amin Allahumma seporan iki mak seporan iki bu seporan mantar iki panjang umur mak amin kok mak lo tadi temu potongan nah mantaran ini panjang umur mantaran ini paling na sampurna umur mantaran ini paling na barokah umur separatu ka Gusti Allah amin Allahumma amin tan kaum pengajian tikel kabudina ya pasrahkin dek ke Bayi Haki Bustami kento ahli di bidang perkawinan mak iki non sebab abal kapi benti hadis iki lah sampai deki sampai kol telo nanti ama kol dua nanti tak beres kapir innalillahi wa inna tak beres kapir yang tampil beres mau sampai kol telo nanti pengajian kan yang tak beres Allahumma sholli ala Muhammad Tantretan kaum pengajian kan sekadin toh ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.